السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tugenda kutandikira wetwakomye twakomye ku line ey'okutaano. Tugenda kutandikira awo insha Allah taala. Tulabira line zaffe ate zikola ki kasikamu katonyo waggulu. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ناغامبا نتي 31 imtala la twagala nti hamza giko na katono olwa sukuni eno la ti imtalati imtalati okalede a'tayna so si a because eno ain si hamza so tugamba nti a'tayna okalede nogamba nti yukthiru oba yukthiru eno kaf yukthiru suqyaha suqyaha mu'minun si mu'u naye mu'minun nun lwaki olwa tanwini eno mu'minun mu'tadin mukramun yaqra'u regede yu'tihi ni'mati bukmun umyun. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.